بچن کامپا دومیز مزنترین کامپا خلکی می روجوای کورسانه ل باشوری کورسانه کامپا که گریدای پاریزگاه هولیره رومان نویس و نویسکار می نافدار جان دوست لگل منه از پاره ببم کامپه امیل کامپه پروگرام که تایبت لگل جان دوست چی بکن من حس کرد الکامپه و جان من گفت و جاره ام پروگرام خال کامپا دومیز چی بکن نه الاستودیو نه جیل کافتیره نه جهه کیدن ببینه تا ندیدیه نه کامپ من ندیدیه قالك سباس كنت فيدر في الدية دي من يعني راستی خورا من از ببینم از تیم قالك شالكي نازو بس جيت من وزفت قرب جيفان لانها نب خيرته وروداي بعض صاوية قال لك سباس زور سپاس جان دوست امی بچن بنه رکا اف خانماجی ناوی قیرینه جه عفرینه نه قیرین عفرینه بخل کامپا دومیز دمینه ما بخور ام خورا دبنا کامپیج برکو خلق الکامپی دمینه بروی کجی ریبرا ما و ریبریا ما بکله جان دوستم جاده رئیسیه دومیزن بله دکاری الوی داره بجی از براستی ببیجم راستیه پشتی او خاصة سال اوروبا يعني از بيجم وزحمت به يعني از نكارم تصور بكم و از ورم لجهه کی بویرنگی بجیم نه سر مزینیه که فرتور دانا ل شرط جیانی کومیدیتی و اسفری و بوما و جمره گله زحمت به جیانا ور لی مرو مجبور به انسان زو فری جهت دبی یعنی بلکی ما پیشی نه لی دوره از مجبور فری ور بمو جیانا خال ور بکن چند سال آلمانیه 22 سال ودمه 22 سال ودمه کوچبر بوده کوچبر تجي وكا حركسي کوچبر بوده کامپان مایده اره چاو نه کامپی آلمانان ما چند کامپان یکی هم چون یکی روشک خراب ده بو کچا منا مزن میل کامپی چی بویه يعني ما کوچبری دیتیه هر چندی فرقك هي اللي ديسا او تعليج يعني او انسان بخوديه كسي ناصنا ك وبلكي از بيجم جفر شيتر جبر كيماني زمان لفر نمش نا بروبليم ما داري مثلا بروبليمك مزن نفيسكارك رومان نفيسك جان دوست زحمتين كل اوروبا بكشيناتشي والله زحمتين لاوروبا يعني جبوا مروفا بقشتيها يا اللي جبوا نفيسكارا تايبتي ممكنة أو تجربة كلية تقارن نابينة بلكي تجربة ثانية بقى غربتي بيانية جيانا السرقونة لتجربة وشيروكين كد بهيزة وقفة جفاكي مثلا از چند روزن لكردستاني ما قالك مجال سري مرادة كوم بدن شيء يعني از بيجم آلاف نویسکاری الوان دارا بهتر جاو بمن وایا اگر اشترا بیجن ورا الفيدر جهه کی وکا بر لکامپی جبون نویساندنی دکاری رومانه کل بر بنویسینی مثلا بله بس من نلسر جيانا في كامبي آره يعني جيه كيج مرة فقط يعني جيه كشترا فقط بنبيس تشتي واشي دبن نا باشر يعني ممكن السيرفر رومان ورا نویساندن جبو گلکی راستقین با رومان جبو گلکی گو از ببیجم نزیکی رئالیته با لازم از بیجمش گو از لور نجیم از نکارم وان کسانا وان درو دورانا نه وصف بکم نه نزیکی وان ببم نه هستی وان ببیجم از جبو بجاباته چون مهاباده گو تو از ببینم وی باجاری بری کو از رومانوی بنویسم يعني او تجربه جيانا جنيزيك مهم ننفيسكار باي مثلا وين ما جاندوس تشبت
نه رمان نویس بایی وی جاندوست چه با باورم حسي من التجاري هبوي والله من الدكان براستی خوشه من الدكان تاجرك شي بوي. قربو دكانا من هبو من التجارة تا تشتا دكر شوم اسطنبول من دازي وطاوان دانين والله؟ يعني تجي فيلم ذكر مجي فهم ذكر مكاربو تجارة بكرة لي جيانا نفيسكارية من تكشان دي اسكشان بيتر حبابرة باشي او دل بله، بخوين بله. كسبي ناس نك هي تشاوي توا والله سرجا تشاوي باشي مرحبا سرجا اشتري تشكو داري تشكوي جبير رشم قري راش كو داري قري عمودة لا بفايد قامشلو سرجا دباش والله تا فيزيكا خو باش باراستي من باراستري تا هاي تشتهي جبركو قيمته از خو باش توشي ايش هكيبو او دله سلامتي بيه. صابي او دل راهك بسمة. دل نيفي ختمية اجار دكتور قلت لبيت هاجي هبي من حسكر في جوري ام جاندوست نا آليوي نویسکار رومان نویس و بد ناسندن آليوي فيتر شخصي خلق مراقتك جاندوست آره. انسانه کی مروفه کی چاوه کسی کی چاوه شو هون جاندوست برهمین وی رومان وی دا ناست کن خوش بود من جي گلک تشت لسر جاندوست نزاني بود دوی پروگرامه دا من مزان يعني بي حسيام من زاني چاوه من برچی کر راستی حظكم بچم تشبه خارنه که بدم همین ها بچه از رابش بزه چی بدم جاد بس میوانه منه اي باش همین ده ها چه بچم- دايامي بخو چه دا چه خورد تجي تمام يعني نا فرق از ناك يبقى- اشترى مثلا خوارني ببيجم تجاري خوارن جمرة نا بروبلمه ونا زارو كيما بن لمالي تشبه از حاضر دكم جبو مجلس. جبو برچی بم نان و ماست خم تیر بس، نان و پنیر دخم تیر دخم از وای. ازی نه ازی زیتر وام، مشکلان سر خارنه چی بکن آره. لی همه بچم جه کی خارنه بخون لوی کامپه قالك جريان من جاندوست برتشيكر مخص از خارنه که بدنی میوانه منه لی از کباب ناد کباب تنه جاندوست چما نابر خوار لكردستان برازتي يعني ايفاري شي نابره مو كبابه به داره کباب پر دخون مخابن زانون از چی بدنی فلافل لکامپا دومیز جهه کی فلافلان هی فلافلان به داره چیت کن خلک می روجوای کردستان نزدیک حزدکیش فلافلان والله ماجي نه حلب بود حلب جاندوست تی بیراته فلافل یلکی ناس کری هم ابو العبد هبول ابو العبد هبو مشهور بو فلافل فيحاء هبو مشوار هبول فلافل فيحاء هبو قال لك مشهور خوش راست قال لك ناس كريم الحلب جاندوست دمك دريج لحلب در باسكرو ام دمك الحلب بهفرا مانجي نه خباتك روزنامه جيري روزنامه گری دکر تورافا ما کووارا توروان بهفرا در خست بدزي يا كمين كوفارا رنگين لروجافاي راست 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 مرحبا تشاوي سرجاوي من تباشي شكو داري حدك يا عمودي عمودي جاندوس عمودي عمودي چند سال الفيدري ابو شاطر دين ورقه لك دي كام عود خد حذاري اري 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 خارنه بدني بيب اوبي فلك وجبنا سنة بقرياني فلك خبز ولا تغريب وقلت لا داعي ولا لا داعي فلك وجبنا سنة بحبس قراني لا داعي اخ لا داعي لا داعي لا داعي فلك وجبنا سنة بقراني وما وسلامك
ما بحث حلبات gelek. خوش بحلب Halep حلب بيري حلب yekem bajar bu mediye Kobani dedi küçük bu. küçük راست Yani Halep jemara taliya dünya bu. Jara peşi medi. Dedi goyak çüye Halep neri makine per goti var davet çiye. نادي ترى Yani Kobani makine seyaret hani davet adı komdu bu. Jajmerci Halep wabu. ديراني من تل Fırın, kandına mı lebu? Kandına mı? زان قاعد حلب خلاص بري الكوباني مس نهار نابيج تقول تن حلب ميران كويا تاني ميل تقربون بتشانا حلب Bu ha bu. herkes كارب Otel bu, bajar bu. Haleba mira bu. جان دوست ام لنوفا كامبي جريان چه بالا تكشانت Vallahi bala ben az du heste min hene yek jê xemgîniye yek jî kêfxweşî ye. Kêfxweşî ye ku penaberê me ê rojava li vir çê xerab bi cî bûne yani warekî wan heye bêjin sexfeke ser serê wan ra baranê ji wan dûr dixe royê xemgînî jî ku ev insanan dûrî welatê xwe ketine yani min dûrî min xurbet dîtiye xurbet çi qas zehmet e min dîtiye tu çi qas li derekê serkeftî bî lê tu nelcî warê xwe bî her xwe kêm dibînî her êşek heye cem te ez li wan dinêrim ez wê êşê di rûyê wan de dibînim bi rastî جان دوست دبينم بر سبورت هر دمي Evet. يعني كنجي رسمي الخلاقين no kêm Xweş e? xweştir e والله xwe azadî ye اها Kincê resmî domil xwekirin 12 saet al miman dirêjtirîn roj min tê de Vallahi. gerafet xwekirin 12 saet al min lê ez hilak تدقران min digiran ez nizam bu axivem احتمال تاثير الخيالات يعني بساندنا يجدك gelekî تاثير يعني تخاص في بزانب كنج لخوكرين خوارين دانستاندن تاثير السر خيال نفيسكاري كي رومان نفيسكي ديك bêguman yani dema nivîsandinê bi xwe de ew dema ku mirov êdî dest pê dike dinivîse seremonî hene tiqûs here dibêjin tiqûs tiqûsên taybet hene ez wan bikar mesela yek jê ez kumek li zerê xwe dikim براس erê ku ser kompîterê dûm dikim binivîsim kumek serê min heye ji dibê tu sev çi kume ez dibêjim bera fikrê min nefirin خوشة وتبينين والله يعني جبوك جان دوست خبخة جوي رومان أخوة شكلي خدك ez dixwêr كم أكيد بس şeklê min nema ê berê ye û dan û sendina min jî nabe ê berê û ez win dadidim شتى دقيشينه يعني شتى إيشان دي ji bi giştî zilm min değişî ظلم zilm kî be çi be ez zilmê hez nakim yani insan giştî hez nake lê pir ez bi êşa xelkê diêşim ji bo wê jî ez pir hessasim hestiyarim xurbet mi değişîne xurbet heta niha kobaniya me mi değişîne ew encama wê ew hilweşandina wê ew komkujiya tê de çêbû dûriya min jê pir mi değişîne قبت الروجة كيف فكرية كيف فكري ولط اتفكرم تم افكرم بس نها از دبيجم از فكرم كو جمكي كسنا كيما يعني نزيكترين او از چوم سروجي من الكوباني داري متماشاكر بيستو دي سالة نتشوي نا نچوم از هات 22 سال تمام دمهج بسركتن از هاتم سروجي مش دور دل الكوباني بس ترجي جريان براستي يعني او ديمان جمره پر از ایشاندم حتی روزان اج بنت اسراوی در نکردم کوبانی اوقا نزیکی منه ما بین من ویدا سینور و مانین و عسکری ترکن چند مترنا چند متر بود راست چی کوبانی بتر مایا بیرانین این کوبانی گلک بمرمانه کوبانی از کارم چاوی خو بگرم و بقلم و دفتر رسم بکم چاوا بو کوبانی اگو مدیتیم 35 ساله لیمان نكين 35 سال نه يعني عمرك يعني سالين دريش عمري دريش تالكوباني اري من حتى نهار جيانا خا 35 سال الكوب لورج دايك بو لور خواندنكر ولور جي زوجي دركتم او بو يعني
تشتكي تنزوني بالا ما تكشيني مثلا استدنيرم تكسكي هيمنية كسكي وسا نازكي اري راحتي تجيانا خدا وساي براستي تدروماني خدا تنتي جان دوست یان از تندم ده هلوستن خدا تندم ده لی از بخوا انسان رو برو ناخوازم بیشینم هناك كافادم بحث كرما قول ظلم پر من او ديكا از تندبم لی او تنديجي از باورم بعمر راهيدي هيدي كيم كيم دبن كيم تأثير دكا يعني ام ببيجن هنا يجي جرمية خورتانية بمرة ما بو حتى دمك لي هيدي او تندي همو دبا آرامی بیدنگی و ترکیز از سر نویسان دترسي الروجا كي تزوني اس حسب كم في برسيشتا روجا كي دترسي كنت تجني بساندني بدور كم قط نایب آلام از جیب دور کردم هيك نکارم از کو جیب دور کردم از جیب بفتسم والله از بین نویساندن نکارم بجیم یعنی از کارم روزا که تمام آوه و نخم بس نکارم روزا که تمام نویساندنی نک و از پر دنویسم افدما داویه جی من گرانی دای رومانه از باش دنویسم نه در رومانه من بر چاپینه در رومان 14 جی چاپ بونه 14 رومان چاپونه در رومان بر چاپینه و پلانا عربی و کردی و ترجمه زمانی دن بونه و پلان هنا کاجی سری من دانی نه حاضرن پلان چاو دست پیدا کی یعنی هر دسری تدا دزیفره حتی كنت اری رودني ودنيفيسيني جن نقطة كبجوك كار دست بيبكه از دبيجم مثلا ها از دبيجم از رومانا كوباني جتشتكي بير بجوك دست بيبو براي من وفات كر و از چوم و هاتم و مدي براي من برن و ببن كوباني فشير و هموت سري مدبو تشتكي غريب ومن مقواز دبي يا سر كوباني تشتكي بنبيسم جور دست بيكر رومانا كوباني وفربو جار تزالي رومان بلانا جيرا يعني حاضر كرنا رومانا كي بنبيسي دماوي بيترج نويساندني بخوا تالاوا كوم ديكي دوكومنتان بلغيان تشتان دكيفي انترنت دبرسي دنيري باشي حرتش تمام دبا يدي تو صبدك يعني قالب خدا ج چونا عمر دترسي جان دوست بيربوني اشكالبوني دل بخوين از برد ترسم بري نادي ترسيان من نزان بتشيه نها اسبيد حسم يعني اسبيد حسم هات اسبيد حسم ايدي قالبون دست بيد لا بر دلي مخاش دك لا والله دلي مخاش نك براستي خوش نك از نزانم من وقت ديتي هر وقت نا ايجار هندري مرات تحسه جبرقو از بيد حسم 80 بر بشيستي داره هيدي بر بداوي اخذ داري يعني مدراول خو نكن ترسا من برجمرني شمرني قال لك يعني تدبيجي يعني تدبيجي مثلا براستي تشي مثلا تدبيجي يعني خدينك عم بحسن برنيت فرح حسابك يعني او جيانك او جيانك جياني بروجين او خزريج بتيشيا جاندوستن عم بحسن شتكن انسان شي مش برنيت ترسل اوقات تشتكي غريزيه بانسان يعني بحر مخلوقاتك راه بافريده بحيوان راه حيوان ترسى جمرنا خو ترسى خوازه خو بپاريزه اوه خلق بويد انسان ده جبو پاراستنا جياني نهيجار كو انسان بيراور دبه وهش تبلي دبه مرن رنگي ددستينه فلسفه ويدا دفكره اگر لو بيشتي مرنه چه از چوم كاوي چاو ببه جارنا انسان الانسان البيخوال دفكره خموان دخوا كي بيشه كي نايشه افجي يعني برسن خواد كم دبه دوا داويدا زياده بويا فقرن جياني فقرن جياني دمال دا جاندوستكي چاوي از دمال دا خدمتكاري مالي خدمت چيوانم رودنين قدحك لبر هنا كاكين با افيت خود از درمتين از اي سفكم براست اري سر بيانم از دنيرم مثلا خوارني از شيدكم كباني مالي چه زاني از حمو تشتي كرم تشتي كردي خوارني كردي شيدكم لا معقولة ناس بيجي صارما شيدكم والله دولما محشية صافاري چه خوشه قالك خوارني خوشك بمرة درت كفن سمسكة زينة درنا كفن سمسكة او ازو زينة شيء مالي كاريا زينة خانمة جان دوست خانمة دلالة قالك سباس و يعني كبانية مالي
كفانيا مالي ما أزجك همو يا سفكترم مثلا تبي فلان تشتكي مال مالي جد راتبم دمشم أي وكاتشكن بتشكي روي خال لازم مكياج لازم. حتى أو ممكن أزدرم دينم وزينة جبتم نجولي كار دبنا علي كار. دبنا علي كار جبو سركفتنا تا مزنبونا تا دواري پر آلی کاری آمن دکن و پر سارومان آمد کن کچکام پری می قناه بقناه ده پرسن کاتا جهان ده که چاوا بو چلی هات یا جوانا بحث دکم بیجم افرومان بوی رنگیه لیان به هفره مناقشه قالك قالك ورا نوبيتا تشيف خورتار محمد ما شاء الله تشكو داري اجي دوميسو تش دوميز و مالاواش کو هاتن مالامش سوري هاتنا شعاموده شعاموده ديركي ديركي ها تديركي سر چاوا هونجي حمو تجي ديريكي لا شركة ما قلت چيلكي گنده جگر خویم بو گندك چه كنا به چيلكي خامش لونه عمر دريز من دشنا مكتبي مدرسه لا نعم أمو تتشي. هرجل بس بناش اون چما سببي إيه تمزن بوي دفيت بزانه ما فصل كنا وقتی سنبیلی تا فصل درکم كرنا جو مكتبي فصل كرنا نا دوید تگوه بده تبخوینه خواندن گلکی باشه گوت بی خواندن بمینه جیانا تی پیشیه ده و زحمت به و دجوار به ما گشان نزانه بو ام فیر بون ام حتى معلمين معلمين. ها ما يجي نظام بو ده عمري ودا بنا ما هدي فير عالمي نزمان كسن. دباشا عمر دريج بك خذي ابو ورق دباشا خير بك افجي بروبليمك اري كامبي قال لك هس ويدري بي خواندن قال لك هس الي كاريو ملوكي براستی گلک پنابر ما الاوج تخازن خواندن اوان لهفكت با خازن بارسن بگرن حمو ورنا بهفرا بك ورن سرچو ورن بهفرا او تخوازن بالترى لا، 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 بهفرا. تمام بهفرا. لا ازل برا والجنب تابع ورن كاسيولت كي كي دقري بقرن تمام بقرن اوكي دفي دما داويدا هجمارك مزنج كردي مي روجوفا چونه اوروبا تايبتي المانيا دانستاندنا تمام رچت والله دل بخوين از يعني روج ده علاقه مني او جفاكي قلسن ضعيفن سبب از بالجفاكره از نكسكي سوسيال اجتماعي ما لدرا مثلا لشالاكيان از او قشم لوقت استيم مالي يك ورا با من ازهر با كسكي افا جي حزم ميبانك تي از درجف براستي جبر تدبيجي او تاثير لسر نيفيساندنا تبكي يعني جهر طبيعتها نزانم او مخرادبه او هارمونيا كو استيدا ديجي او جيهانا كش خالد افرين بدمالي داز ارام جلي خو تشاب الخوات كم جا كم يفانك دم بي دريج دكاري تاني بميني يعني روجان جارنا جمال تاني هناك بميني. يعني جاندوس خزر بيجي ميوان ناين نا ميفان سر چاوا ميفان خدينا لازنا سوسيال براستي قال غازنا دكن پر غازنات كن در يعني دوران نجم مثلا اخوات نا جدا دبيني يعني. حتى مروي من خوشبو براي من از نارم جمع من حسكر في جوري ام جاندوس نا اليوي نيفيسكار رومان نيفيس هو بدل ناسندن اليوي فيتر شخصي خلق مراقتك جاندوس انسانك مروفك تشاوي كسك تشاوي شو هون جاندوس برهمين وي رومان وي ناستكن خوش بو من جي قالك تشت لسر جاندوس نزاني بو دبي بروغرامي دا من مزان يعني بي حسيام من زاني تشاوي جاندوس قالك سباس كيف مو برهاد كم من باش تي براستي قال لك من حسكر في دريم لكامبي بمشن ذيك ولا خوش فكرة قال لك خوش براستي نلستو مرا جارنا يعني دناف ملتي خوي ويرنجيدا بيجي باشا وسباس جبو تاك وتاف درفت دامن يعني درفت راستي خوش بو تجي تحملها في جرميكر سباس جبو كاميرامان جبو درهنري بروجرامي جبو هميان جبو تماشافان انت تا قال لك تشوفين راستي عالم صافي قال لك سباس قال لك سباس جبو تجي شتوي عليكم سباس جبو وجهي قال لك سباس قال لك سباس ما هو نوستان دنس باردكن سباس كو ولا ده برنامج ما تماشا كر حتى جارك دن دخوشي دا بنو مالا هر هم